Ništa, idemo na lignje. Malo za panulet. Kome treba za prodat, javite mi se. Luka, hej! Pluta. Valjda nema puno kurenta. Bude li puno kurenta ići ćemo panulava na pauke. Na pauke. Lovit ćemo pauke. Šta ću? A ne dam se sidro bacam. Ma kurenta. Ma ima. A sad ćemo vidjeti kad dođe dobro. I od svega ja rukavice zaboravim ponijeti. A znači najbitnije u lignjama, ono. I sad što vidi još kad mi se kopča otkači, kad ostane bez 200 kuna s kosa, tamo.
mašinu jebem ti pasa. Iglud. Moj Viktor, evo te na Jubi tu. A, ja. O, čekaj, ti ja muziku koristiti. To. Iz koje će upali? Hoće iz prve? Ne, iz druge. A, je, sad ću vidjeti. Pukla. A pa ti udri kontru. Jebem ti u predenicu i da ivu. Digni ga. Vidi to tam, brajo, ej. Ajmo! To mrkva! Evo, skupili smo kolegu Puten. Ostavi. Ma jok! To moram proba ist, nemoj! Nemoj! Ostavi! To ćemo... Ostavi! Pusti ga doli na dasku, opraćemo, aj. Valjda ne... Imaš kesu tu na ratu. Čekaj. Jel baca ovo strane? Izvuci i drži, snimaj, samo da ja izvucem. Aj. Snimaj tamo. Da rok. Pa ću ja izvadi kesu. Daj da ga bliže snimim, aj. Početnička sreća na panolu, prva. Da se vrati. I kako izgleda? Muška lignja, maci, aj. Ovo mi je prvi put da ga vidim. Ja prvi put da ga krivo držiš, jevem ti. Čekaj, imam ti ja kesu ovdje. Nemoj srat, sinko. Da, nosi ga doma, meni ne treba iskreno. Ja bi ga volio proba, znam da je tvrd, ali komu je... Brate, slobodno nosi, znači ja ga neću. Top. Meni ga je bio gušt uvat. Ajme, šo. Aj, rokni ga, aj. Tap. Amo, tutorial. Da. To je to. To, prista snima, hoće. Evo, upravo sam snimio bio ovaj lijepi zalazak, ali evo ukratko da pokažem na šta lovi. Znači štap Savage Salt Egi 2,5 metra, točnije 2,55, des do 20 grama i skosa 2,5 do 3,0. Mašinca Shimano Kazna 2,5. Predenca Daiwa G-Braid 8 niti Multicolor 0,16. I ovdje imamo jeben ti pas. I ovdje imamo DTD ovoga Big Fish Shargu. Ima malo crnilo na nju, dobar je. I fluorokarbon, to jest predvez 0,20 od Gorile. Ništa, ajmo loviti.
E! Opa! Ajđa. Nakon kojega zabačaja? Parica. Dobar komad, a? Bravo. Evo ih. Iljasaga, mala sipa, idemo. Zadnja 2 dana 7 lignji pušteni i evo ga sipa jedna mala, idemo ča. Opa! Ajmo, čekaj da ugasim lampu, to. Evo ti loviš lignje, a ono ti dođe vjeverica. A, Marko. Di je? Taka lignja planira. Ti si? A no. Nešto ću ti ostaviti. Aj. Dođi.